Da li možete da zamislite sebe da ukrstite svoje vokale sa nekim izvođačem? Pa vjerovatno da sad. Pa s kim? Pa što se tiče ženskih vokala, možda sa Sanjom. Sanja jeste kida. Da, a muških Ognjen ili Aco. To sa ženskim Sanjom, muškim Elvidin. Znao sam da ćeš taj odgovor da daš ti, Aco. Pa znaš kako? Sad muški vokal... Kažem sad. Sa ženskim Anjom? Pa, najviše bi volio sa ženskim i sa Narcisom. Ne znam, nekako mi je baš... To bi eksplodirao bi internet. Evo. A sa muškim, jel ved? S Bokijem kao. Naravno. Sve? Jel ved? Da. To je nekako Znači baš imate onako... isti izbor, jel da? Ti Narcisa. Evo, s obzirom muškim, evo i moje mišljenje, pa možda ja napišem neki duet za nas dvoje. Može. Eto. Naravno. Eto, Bože, što bi to bilo lijepo. Spojite energije i sve sa ženskim, evo, Sanjom.